kai pejare ai ko wato ai ni di leydi ni no yarata di leydi de finana Allah fuka heta yi no wata leydi ndi mo ino hande raru ko gomna en be gadal to dara min ko rokkata mamaki ima dara ko on to wadi alaikum salam ardo mi on jodi dodata yo ai do min kawri do hejani min war haade yodi ko yadai mi dam to to ila ma kanjum do majjum gado tun haba minon be sa kai be biete ko be saran kai dai saran kai kwarai wobbe bi be banga hulbe bi lo yawwa ko wobbe be kewe to raru gomna en mede wone do hebo to iya hausa en tan sai wada be to der hambe kadi mobe nanta mone pullo hebe jabe janta hulbe imo gonga imo wala ka hu tokka iya wada to wai iki mo to matsala du woni matsala du dum gomna yawwa dum gomna ni ma non be ai gomna kan wi be ja a hukumance o rokki be dama be jabe barmo be bari be bara humo be gidama iya gonga ma be barma wi be baroyi mo laifi no gadata bi oyan ko hani dai wi a kawai hani wi a kambe ma hulbe be hoccoy der ma yawa ina kullata nan ko to hocce hausaji wai anana wi wai mo sudu kan andi to tawrata yawa to hoccoy pullo wadi der ai hanko andi ko wadata ko bare ko hala gonga hakkiti en ngala goddo jiddo to gonga anattata gari mo inol en nattata gari hande warai to en tawi mo dodatan warai der julirde en tawma pullo hodo en hissa ai hata a der mota a anda mabbe anda matsala mabbe in nango wara ai to wai wi pullo kan ta watta dum fi yo to toy bo fulbe fa wodi mawbe gombe nane tebe in wi kala pullo hu kan ko watta ngal dum kugal ashe kenan fulbe be in nattata wa ai be dudi won to ko darata ma der gomne be yodi hilbe do to bare amma de be jabi be don en godi min andi lafi be jami dente meden de hulbe ko mi wa kungiyaje imeteybe in nana hambe hani be jabe dokka gwamnati shawara gonga ameti kona gonga be biya be banga be en hocci fa hulbe gala de wodi matsala madadi maga matsala dun to beidai dum kona no hani wiya joro raranan ka hala to in anana to in hocci hausaji goto ko we ka do yawan hocca pullo goto to hala yawa han hauta hala yawa amma wete don hoccoi hausa en tawo wadi to der yawa hala wada to gonga Allah du wadata kuzo ba gudu da ku mota habaru sauru kadi Allah rere da to wato a hefti ko ba gudun me da ku iya nake firgi take ku tayi fi he ni dogga huto gida mota moje bale to sai dugu kambe be banga be dala pullo kadi be dala pullo nagare salamu alaikum soji en dala pullo to pullo moni ga ta mudi wato mun fito aiki amma ku kwantar da hankalin ba matsala mu kwantar da hankalin mu insha Allah ba komai mu da aka dauka aikin nan insha Allah to kuma muna tare da ba da komai kawai insha Allah to wai ba kashe ba komai di ni shi ne ban gane zan shiga wajen oga sauran suna baya yanzu kai waya yanzu aiken da zamu yi miki don Allah za mu tambaye ki shine maganan gaskiya 1000 nawa aka dauka wannan a wannan jiha tamu 700 da wani abu don Allah don annabi akwai filani a ciki ba filani to da Allah kuna so a zauna lafiya kaji ba insha Allah ni na san matsala muna zamu ba da shawarwari inda za a dawo a dauki ƴan uwanku filani insha Allah zamu aiki tare to mu a ta bangaren ku wanda aka dauka aikin nan ku je ku ba gwamna shawara a dauko filanin mu kun dai son filanin mu masu son a zauna lafiya to a zo a dauko su a sa a wannan aikin mu tafi tare mu tsira tare yawa to shikenan sannan kuma baya ga haka kana ji bayan an dauke ku sai kuma wasu daga cikin gwamnoni suke fitowa su ce wai kowa ma ya fito ya kare kai to ni mamakin da nake yi tin ana faɗa da aljanu ne ba mutane ba har ake cewa a ɗauki kowa ya mallaki makami to ai kaga wannan ba magana ba wato insha Allah idan aka kaga kenan yana nufin a fito a yi amfani da hakan kenan a dunga filani mu dai a aikin ku ko muna so
ku da aka ɗauka aiki kuma mutane ne. Ko ba gaskiya ba? Muna so a matsayin ku na masu hankali, masu san arewa da zaman lafiya, kuma ku yi abun da ya kamata. Ku yi aiki da hankalin ku. Zamantakewan nan ba yau muke tare ba. Ko ba gaskiya ba? Yawwa. Ayi ɓe ɗo, ayi mo ɗo, o hollay en de en kanko tan, o yiɗi jooɗo jam. Ɗon dabare ayi. Hamɓe garata ɓe na ɓe kowi wuro maɗa, nden nan ɓe puɗɗa fitti. Debbo wala, gorko wala. Suka har su kowi. Kowa ma ɓe baray ɗum to jooɗo. Kuma gonga Allah wi'ata gomna en gonga kamɓe ma. Kamɓe ma gomna en wi'ata ɓe suuɗe ɓe gonga kan ayi. Ko ay min to ɗo a heɓi garene, leyfi hulɓe men gi'ay min. Wallahi wala si teɗɗum en ngala hulɓe jahay. Ay ɓe godi. Wala bo bi'ayɓe ɓe jeeyi ɓe tawi gomna. Ido nde hunde wi'a gomna raraɓe wallahi ɓe gala. Ɗum wala. Dole ummoɗen daroɗen jen tawen haala gonga haala ma non kaw tawen gomna ɓe boytano ɗon ɓe ra matsala me to ɓe daari shikenan to ɓe dara daga ɓe hamɓe bi'i kowa hocco makami surana hoore mum enen mbawi suren koye mum na shikenan ala reeni ami jama andi dike sabo baba kulol wani hubini sawru mata bar sawru kadi wato anana ko way goɗɗo wari hurgoru an he tawi ra a dahi ra sawru iɗum resi o wi way ɗum hanjum maytiɗa bimi aa ko maytiɗa bimi ra bafe ɗo no nammi hendu ko on sendu nammi to sakiraɓe bandiraɓe assalamu aleykum to imi yelani on kayru min woni Yusuf Abdourahmane kuma director fulɓe comedy to inchallahu kama non no kullum keɗitoto ɗon min nyawro yeeso e heɗitaki min to kanjum Kode radio TV inchallahu YouTube ko nde kala asawere inchallahu keɗito ɗon min nangay holluki on kasenji inchallahu min getti